Pini dah kalang litum Karbi Anglong Aparman Karbi Akhai Farman mesen alang litung kacing wa cing sai padu ponji lapen ke Karbi lo Charlie Asong ke claim ke dam nei kopi ma lahai kadu ka belang litum pini kacing wa cing sai padu ponpo pini ahok peda bangke da kalu sarpo elitung kacing onai Karbi Anglong Autonomous Council ACM sarpan selang litung kacang pon padolo alang li borpung tarapung hola da elitung makhai tum ho comment tu penane kisung ke pho ke donang hola so ka pajog ya phan pini to waranong ike som labang so chitong donang kok alang li ke som labang so mai du donang kok ma alang li pini dak kese Central Committee Extended meeting along bangke nili phana pingkhat lo nang li le chitong donon kadu ga velam thanon punili phan nang pingkhata tengsi pini dang nili nang chitong don lo la pen ke isi hini kemisen aparman katuga ve khai aparman lamete thini ke thanlong nilita nili ko pailo asi alam mangi duelo aduga velam stame lo Charlie Asong songya tumdo songya pitumdo alang litum si pini lahai ke wangiani kemisen ke cari pon thagi phantam melang tum chingwa ching sai pon